Ja! 3, 2, 1. Che gesti! Chi ga ne mora gledati? Kako se okreta. Ja. Čaj gore, okretanje ili padanje? Čaj. Padanje je gore definitivno. Da, dosta. Ne radi, Ja to mislim da to bi sjajno što priliči. Treba popustiti status, da. Full popustiti. Full popustiti. Ja. Bila gore. Ne da je prejako, nego si pretežak.